Sve petice. Peta zbog čega meni vatreno naručje bilo pod B. Ili čak pod C. A pod A je bilo to je najvažnije za posao. A C ne da, ti znaš sklepac. Pa mi dvoje. Gdje ideš, to lažeš u sto tebe mu sad. Sve ti reći. Vlasnik medicina smo faktično bili reprezentativci srpske kulture. Ti se tamo... Jednom rečju mi smo stvarili imidž ove zemlje. Ti si se opičan. I suverenite. Svake srede kod kuljaka smo gledali Puls sasveta. Za nas klinca Puls je bio popularan ko Beverly Hills i jači od Zvezda rođaca. Bilo je to gostovanje koje se dan danas sada sećam. Frankfurt na Majci. München, Düsseldorf, Bundesbank, Offenbach, Sparkasse Dortmund. Moje vremenica, pizdurina i pundevska drukara. Rutojete mi vrate podaj, po sve. Svoje vrate mi vrate. Znate, Srbega je na zapadu bio gospodin čovjek, gentleman je bio.